Hallo agus fáilte go atas. Pod chrúlaí mi gúin fólam agus Gaelic. In dú bhhealum fáilte chríal a chud féad a bheits mór an ath-bheothachadh sé Eòghan Stiùbhairt. Ha Eòghan a bhíon sás le fólam Gaelic an an imimeach dríoch sé teacher na hartscoile ha ann agus lá hain a gopur le fólam alapa. Ha jolas ag Eòghan fat agus farsing ha tchéchas gan na scoilte nar fiocna dúcha agus ha fatach gar am dú a bhí clínte mi join na differ immerston, ha cúl agus cuideoch na seirse dáin tchéchas go searlis I measc cúspadan ile. Fáilte bhláirst Eòghan Stiùbhairt. Bíle tain Gwen haine na hláchas na urim bhí na a chuideoch an hiú. Niste Eòghan, íscuin cibad a hánig úsa go fólam trí bhí na Gaelic, nó fólam Gaelic. Dé de chéal dus dí fólam. Well go deada ha mise díoch ús fear an Romí Stagan mí nús cearttir san fulam tro bhín na Gaelic a charóis na fuach an scían fear an nuaid cumasach sin na dheanú. A me se gameicin hin mar húsa nach, mar chuide ginnig go bhfuil bunt an sláte í sin an scéanoch agus í an leois agus thugad mo bhahar an leoas. Chai me se tro fólam Gaelic dulhiúnsaí ba me go má forsnach gosid goinir níis, get nach rúmi farach an forsnach i gnáim, chai me gan a bhúnscoil an siach fiarst, hánig mi inar níis an an príomh seach, agus rein mi Gaelic dulhiúnsaí ag Academy Valghearlich túh siar inar níis, le sár hítear Mari Ruig Nikiléin as an dalvig an an leos. Agus joch cord Gwenrim ma mi fanach an kiel rimohuachas, rimohuchas agus rimohuach san hiadúr an an imig dói. Agus len mi orom leis ach beidir go dog go samarostig gaan se mi chomair Gaelic dulhiúnsa hi is de skol ach no sin de ranning mi och glaschoos wat war keitsteach go kuine barstof an an okafwinjiag so kal mi getuirichaal, so chaim me go samarostig agus sin a hug spúnig ormse filantocharíon agus háisich mi am spinsin genú clasichin begsit sa seo, a mi an sasle imein, vai ri a cordagrúm hí míhug mun na Gaelic de gúne goharain nu a háisi mi tisin na rialtin a bheit a chuúlah agus nu a gag mé an áhaid va mi géri a bhí genú ober a sa Gaelic, va mi kom a dé ober a bhna ha mi gé ober sa Gaelic agus hu mi ober go má skibelte choirí bord na Gaelic, get a mi stage le realtas na halba executive Scottish executive bhain i gnáim agus va mi go má forsnoch a bhí namrúnine buan a bheit anir san trúsig hitserin le mate maciaver as a chahar agus va mi namrúnine rúin agus bheit go má cealach go smin well ma has an dal hokel ahan je hitserin as na Scotin cears go má go bhí dal nam hitseid agus chaimi go crociordan, va mi go bercóí Boyd Robinson hin, agus fa mi go má forsnoch thuúr me sin chum dó go céir Scoiltin as a blianna tréniacham va mi an Greenfolds, va mi an Colóder choirí Alice Alwan sarúich ile a leoas cuideoch sé teacher nuás a hanm sa cuideoch cuspen socialte cuideoch so ha sinnacham réimi sin an Duncanrig an Clinidir agus nuair sin chaim chur go scoilíanna clitir san mías fan nomi gobercolí lehéid sé dómacólí is alles Nicólí cuideoch agus bheit sin gléins noch so hunn mi joálas sa bblion sin fa mi fer go má forsnoch or mar is a goténa bhórchuid sin naim chabi duneach an dasco. Is sé dúchom. sé jo fi chom bhein agus cadan mar sin léin an jólas acha mé Scoiltin stocha ha cliù ag na stúirtí hir na bhí siúil agus go dead bha mé an scóvig nékel san blina fróhí, bha mé an artscoil for strí san céir blina rud a chord Gwanrum as ha mé gaúnd an háast stocha nam jaachse an scóil sear an nápa háast get stocha nach chor chu bhí go tú. Sin ceimspeteach, smúdi chéad a luch géisteach. Afis ach bha mi an bhór sin an artscoil híimeis go léspig san daflan na golé, dúnsach mí tód mí ceannas an óir sin agus léir sin san na Gaelic, Ba mi caran ar dhérig an bheach sa dáisteach go ceannas go fudamach chuú agus an úair sin bha mi ag Academy Áhanis
an chur na Gaeltach gorás deoch dan luchiúnsaí ach och in chéblianna san jifferúverin cuid country í moháinte gaf mí se tún agusteach go bhí genu supply agus go bhí gober an léige gober an silt unit Washington an Canan gáhistra clui agus nuairsinnig bors na Gaelic agus sinna thucmí go bhí genuin ober hacha min ráasta ag fóm albe léige curriculum na hardscoile na Gaelic agus immergrút ile sin bhí sin na bruin so. Gléh well tap láta ha feedfach lín sin na choman agus fad a bhilúid a bhí as na differ sculptin agus na differ dríachgan agus choman a noch bhna differ thuúchéine sin. A bhfuil cún acatsa is a chiad suúchaich san rá a thugar smúneige goró ar sanna gála hiicesc. Ha mí smún sin goró mí ag an áhaid, ha mí smún sin goró mí filantoch go rion stocha is go bhíh Ciamar ostig bheit mí ag gáhé glascho tòrr charidin ach an bheit choáidir thuh na Gaelic is agus bheit sé túsníich a bhaint as na hiilean le 4 jó Gaelic smún sin léhéid sáirle mach ggóil Evan cool élein dáach ag Seánnig banna us Jace bheit an léhéid sin ann as bheit chocomasoch i Gaelic agus bheit gósa dhé mar deoch neachúsaí ar níos me sé brutbe ar chaá mar thuús mís caiimime Ciamar ostig so ach nuair a híl mí deoch bheit misneoch acham agus charú mórin céis hinne gur caran nádarach am an dói go I bhí deoch smúin gin big teigis go cordagrum bheit 4 jó hítear nach Academy Valhearwiich so mar sin un rud a reinmí mar a thuúr mí ober ag rialtas ag gnáim trofort na Gaelic agus bheit sin díoch ar scas goúmí farach an goúmí písrógus an don am hítear háast so bheit me géirí be an jálas in an túl. Dríoch a jaalaiste céilte ach a chuúta gin ir de chuúlah. Jé, sinna bheit me géirí charú mé géirí dóisteach ruthúin agus rugáireach go a bheit mé fún is gáireach go leor agus sto go bhfuil háast a go dearad. So sin rud bheith can nádarach go Cadfu idir cáchrí an garam mar goró fuasfuil taispannig mór ann mar sin carú se sé fit gléh bhain. sé sin rud a bhain bheit mí smúin ar sin charóm mar an bíag rád go Damascus acham bheit ddíoch mar goúmí riamh an beach i gáil saán ó bheit mí farach an geré an dóid a seaar ar san an canan a bhrosnathe is a hábhach a hán an teigis agus bheit mí riamh smúin sin. Sa salir a mí smúneigh fan na himmersten ha uhéin éid bhí an sas agus cuiteach a hair cruúchaich go bhfuil canan ag crí gachrút a ha a bhíéis agus go bhfuil i Gaelic ag crí imein agus na himmersten na hacha a sin ha crí chili mí ha crí Gaelic go leor well ha cluús an na title a sin a ha a mí smúneigh ha go mac salir go bhfuil an daifathe acat sa leis a chanan agus an féin aine hacat sa leis a chanan go mór a cúis thulaáil house a bhíon sás leis. Be go mac clún sin bacon mi dúin sin agus Déh sadh mi dúin, déh dadh mi dúin agus well déú gáist a dhéanamh seo sa hiatáte. Go dearad sin an dóid sin an jaall a hacamsa agus sin ruúta ha na smá ag na chrí agus ag crígahrú a bheits mé deanú dúne agus sé an canan na dúne a bheits go brúin mar réal dúne ann go bhí canan ná agus fad bhlíonnichin bheit mí riamh smún sin goró sin goharan an frontar bhí na Gaelic ach le bhúnsaach í cuideoch bheit sin na cruúchaig tòrr gúne bheit sin a púteag tòrr gúne tron tistam Gunne bhí smúneige bhfuil cimime a bhéir sin ar na dúne seo a bhí tí na chéile a bhí chuálas i chéile cimime a ha tógáil coimhearsnachd cimime a ha tógáil dheidhinn i de dúne agus sin an seirsa amas a bheith acamsa le chili mí antáiseach stocha machchas na himmersten acamsa na himmersten acamsa an dóis na himmersten ag na dúne an sásá. Ha héin ar cool gach immers gotá Johan.
No sin de hain haag má rud a chur a dóach a cha bhíh na immerstin sibh gasúnis na dúne a gáin sásamta chodícha bhs chodána. Agus an rud mé dhéon Chile mí hánig sin amach a obair bheit mé i bhí deanú ar son mo chud jólas teigeisk léasachug. Agus nu bheit mé gnáhaid hiadút a bhain bheit mí gomaforsnach an rain mí politics America Jazz or America Latin agus chur mí ábas ar pedagogy the oppressed le Paulo Freire agus bheith éan I brúin ar cimine bhú a chláchuig fólam ar son cuchuig nó áiricha go háist ar annachearstas agus ar einsíarnas agus isad gomatrí ca fála mán haid a chláchuig bheit éidir chláchuig ar san na Gaelic a cumul sios ach chuideoch gomatrí bheit sin na chláchuig fólam díoch san dói a bheit chu sios ar a Gaelic agus díoch a fécin duine mar duine bheith líananig suas leis na skillan ar san fálah. Agus gomatrí sinna ha mí smúin na húh fólam hí na Gaelic ha sin éiad dearabh go teú go bhfuil duine sibh a bhí giúmsachug agus nach chéil buáis san bí ag Gaelic ar sin. Ach a céitrí an óbar húh in cricim mar san sármhathe se na céitrí na tríhearstan éile go har a húh suúranoch a húh misneoch agus a húh bhí chuiristeach gan rúd bha mí deocha deanú sin ná mar rúd a níile ha chunig duibh na céir a chéinechuig agus a bhí gon idirthe gan na Gaelic is sport ach rúd míon sin sin nach sin ar bar a hengi jo. Ha go leor go chun tústa fámáil a bheith a gúd a leim ha cín seoch má leis is sport sé seirsta deoch ach rúd a bhíon sin Gwen ba mí smún sin sug sin agus bheit duine gaidir cimar a hásin na tórstúr duine an cána na chláchuig na náte deoch brún Gaelic ar scas sin seirú a bheith friéidir a chaine sin cearst. Is sin an ansíarnas an anna chearstas a babhaiste bhí an nuair a bheith sinne nu a bheith na síir nach in ar an bua gur san Gaelic i bhrúna sa scoil. So féime sin bhí go má féicehch nach chéil sin ddíireach a dul leis an hislam a chur amach gan na Gaelic och in blioniche. Ach an nóir sin céist bhil cimar a níú sin, cimar ha torstúine cála. Agus bheit sin stéite I rút éile a chur mé tórálas is, mé go má fórsnach som ga teanga gan duine seo Mark Jones hena cheanart ag Academy Rígal Valúich an isise bheit Mark an sás le lídáin ag corna géaltoch agus bheittóir sin stéite ar dúmsathe cóobrichail. Agus an óber léhéid cégans duine mar sin agus bheit sin cimar a ha torst ar dúine. Cimar a ha cur ar dói an àrainneachd dúmsachaí. An an dói stoch go bhfuil fuadan bheith fiúine a ach gíirnaim ha 4. So chanéala fuadan a cha innealta. Ha cruúcha gachte, ha cruúchaigh suúicheag far an féim dúine a bhí crochaigh ar chéile. Agus toinú na hins hat a brún bhíon a bhí Cluinnidh a bhí crochaigh ar dúine ma ha síneán an buin maril úsa dean an óperagadsa ha me se goma mí hollite leat a an úair sin búsa farcin ó chaine mé san nniuine le go sios so féimi óperacham so sé facail a hain individual accountability ach positive interdependence. Chaine rúdúr hanún sa cóbrachal chahór nach le cíbran a gúis ach ha tór óper is rása gur chuúh. Agus bha sin chócútarach na bhí sug mar a hisach in hín ha duibh suúchéin a óragus an Gaelic chhlachaig ach cimar an úair sin na cruúach na suúich sin a chaile idir go first réid hallaisteach go seomar is brún Gaelic. A bhfuil gríomhachar i dhéanú, car sonna had ghéanú agus fiús ma haid fuadan ag an thoiseach ha an úair sin na dul fír mar gúmbíag ó ha duine díochar scas na banan is na daimhan ha cruúchaigh idir dúine. Agus bheit sin chócútarach san Chile mí. Háise chéile rúd a bheit mé deanú ugi buan a háisiich mí mú 5 bliain arás agus fé mú hain go thuirt go mo 4 chaid sna chainbal ag cum na Gaelic a bheit chu taicrúm ag an thoiseach ligi leim na háisna knach an na níise chhlachaig. Agus bheit sin na gúbad éí sin ach an uair sin leis thula caile bhecem ní stata chuir buan
och yn ceir blionna diolch ysgas fai dyrif dwi'n halig agus fa mysio giri amas nif dwi'n a fan sgol agol. Fa fioin, fa chwlwch, fa achsio unifich a fa ond fa hwys an blionich yn. Agus fa dy giri, fa ffeimol gaif, agus na rwydyn has janwn chili mi had y gwber ik ústen bí go fad go bhfuil ide de gaan en achge agus het dunne keitson kwakig. Ach va misje go sonnetje a gamas in join a va misir checkers is a skull va me tachersrue tuve mui na skolle is jage fag or kim me how and like oh join I'm sorry my Gaelic's gone I couldn't say that anymore. It's that fissam as a skull that homar Gaelic. Agus sinna bha mí gíri na join sin. Mus bí chláil nachcha, mus bí róhrang lin na béhanna nachcha, mus bí hen rohéin stocha agus nach bí archas or a tuliag. Agus ha mi gyma tolig nuair a hánig ar sé se co-dividend ha seo nuair a hánig yn glasig slúai fan córa machcha tíni mi rui waine agus a mi chotolig yn darain mi. Perúsa agus a bis sé fíd jo bheachcatha cúlah ha láine sa cinúile go bhna hadhan haar tíisteach go fun trí na Gaelic nó fum Gaelic glíomh go má fálainn het fásta thula bliana go bhór ach dé an úair sin agus a mis muoine chan immersteach sa fricarstú sin gí a bhór agus bheith go má féich cin seo a fás agus a fás a mis muoine go ha an thuhas scholar in a bhacim héin haar na blianachin agus go thula teacher Gaelic a bhain na mi cíneoch had mogel nu de hachlasat die hele an traid no as a bhu. Gléich gaan na hulle trip ach gléich hiú nasúle nach han je leacham bar me hengi mar a bevalo mollig voorderste sonne wie kud a lihet dói agus gaan je sin ach a wie go chumeledul agus gun chic fásid. Dé se adh in a bhaket. Ha mi gadéis go raig go más a bhachil, chosin ju héin dúis Gaelic a nudi sonnen ever so dé se adh in de jagúne vaket an sásleis. Well, Fai róhar a bhachil. Ha ru dawn mi'n ywns y cobrachol is sé céhir had a canol sin ma ha dunne bí fiús me gennu joch oberbúne na cúr na smá na ceidir an an buúin san bí ó ha go maferiste de chud gin falloch. Agus sin me dhéon ywns a cobrachol han coní dríoch ag chudgin agus ha canol fémi húla dunne brúin ha sin gennu an ochmanagin ha da vinnig ag gach dunne agus fémi gach dunne brúners an da vinnig. So mar sin chan nuair an gúd falloch a céine agad hén bhó ma hawn an buúin agus ha mi an buúin choirí Gwen ó ní sin nóbar sin agus bí mis suúrás is a féin. Ha mín dúil go bhfuil an ddíseach in búlteach a bhí na neoine ha Johnnoch ar guhan a hocail. sin inning. Agus ha chuidir suí sin rás agus ní ligi milliósan. Bha mi geanún táiseach an úri híide, charú sin fad a glóir ha minis geanún na sessionin úr gelé ach van haar van chomór is hier ach le keder an oor sin ha geri gun bí dusan. Se dusan ha me se gal in session ag a charas adje. So mar sin ach hiad haring mar gun bí ag beidir go leselhug agus huur mi trí fichiad iomairtean agus chaburin go a galach die daichid a hochki. Wow. Agus va sin gamatrang ach ba sin ouns an gerin agus varst David se fichte hun so charo kusedal rein mir richte is taurig agus wat dusen ile an a hin van saure gaun fin mir va unanogin program show of Rudbeck recidivism mar han said vad karan ach va an buai has down chor de gwan dunje agus an oorsin en dras dat ha mi genu da chlas ha mi swinch dichlich wil be a Rudbeck nas tange ach ha haast mu ichet etter an da hechen ha mi rui en dras dat a de chien go chaun agus vajoch ingentoch i veiken charo trochúne rie waun ginne klassiken ule teikel agus an rud ha marien ha durf gynne dunje seo. Ha na misne could you had cho komisoch se gas hulik tu had ardens na driaken nach de dokter in hitcher en och wogge och jawein fioin ha goben an TV cho komisoch cho misnechel ach nu higging na Gaelic ha nare orde agus se rute ha kudremoch ha sin na gober eersin ach rud me in júnse obrechel kudjoch se togel skippe en rud is kudremiche so ha sin na tosche gematra
Gama bunneteoch, Diolch y tosig le rwtyn mar, cymryd a han chijin jiw. Dí gafwyrs yn ynir. Ysad, chwachig structurin ffyriste a chast, Isad, y fwrchyd di corian, cynnydd colri corian mar sio, had my un, corian my un. Ai, dim yn han hyd yn yw. No, di gafwys yn ynir. Di dom arwch. Ach, sy'n yw'n yn rwtyn agos ha fi yn y siacin fw ransych yn ei bod yn Gaelic a hwf oigri. Yw'n yn sy'n rwyd, had y giri yn caint sy'n, had y giri caint nio yr yma. Sean jed of rút van mi dul hokel leir sé sin stocha ha héú an a klas búnscoil sa bí Kimime a há se vidú ha go má ta balé lei ha achge a chahór an a ruam áran a ruam sein ach can du dit a chod. Díúd, Dífadul, Hanil Hanil an roin vriediges no skill an laverstach mar sin agus a mis munig gan hullekel ha gra ha stege gan na Chile mi he jacket er sin hokkel agus a hu an klas. A mis munig ha tá sin geharis vo huf eemstige koopprochel. sé gdíamh a bheit mé híine a chhlacha gléithrícha an sa chlásaacham ha uamhas a chin éfachgach. Cummarst a lémar se steachirste sin a go mai inch nach a bhí géisteach dus mar a bheith cuide thulaáil an sás. Sin a bhain sin mis agus lei sin ha cruúigh banan had de farch an cóstal di chéile. Sin is go bhfuil go mar cuitarmach nach chéil duine ag cáil clásichen. Ach leis mar a hús mí leis go bhfuil an idiréisiach sin ann, ha duine a cumóra or had a géirí bhíáil, had a cait ar arsrís. Had an maréliad ná had a legal sios na carriageachcha. Agus in rúd a ha an cuideoch ha mi chwachig na óbrichin ag Brené Brown cuideoch a húf nára agus a húf sobhaintach sin a Gaelic chachas me sér san vulnerability. Ach mar a ha hénig ra chan facon na cuiiche na mis a cuideoch. Agus an na dúne seo bhú dhifir cearní an jahabe, dhifir i úsin is dat a mi dofel ochdí agus stocha Díofrúdbeck na sin na daiche dus gas sin nu a ha meintje fun vin na Gaelic so sin go ce nadarch an draste. Canal mar an dói Logan's Run na gafter Gwen ach had de sin gu ide mar sin ach ha coint noch vi feiken na suúanach a wasig agus dó agus an draste ha mi ddíocha cíoch chuúr ar seach in si agus sin nu a has na toise céitrí misneoch agus ruúden. Ach ma bh Janu sin i go fír hoiseoch agus ha mi smin ha cúd se sásálen úmsalhug na Gaelic de Union nu a brosna Union had ann as had a céitiad has na céitris cúd na tóirín mar sin pudig Stuart Dunmore as had de brún neer snobbery bó can sean duch sich nu bó luch úmsach hier a Gaelic úmsa chocho ma go den oor na gra sanna helle Gaelic sanna helle Gaelic a cho green nu han Gaelic kan doen sin gaan jullie gewoon ma úmsach me se dwellies er faad han de dún sin na fadokin sin ach sin ule fedachkin sin. Ma mé tosigli sin as a vat like insko sanna helle brún Gaelic fe het tíach a Tsjechic is a fawaf ach as J coig seachcin in curiosity de chéle a goberéir ruten had gennu braach an aard has gennu began op canan had de brún mín Prògram TV a chordrua mín oren Gaelic a cordegrua had jishel agus corstal brún mín sin agus had an oer sin fein an chom jeligerísin sin trauma ha kian sin ga trauma haun vaig unnaim va mé chomar sonner va mé og a chanis agus ha mi na minnefoch agus ha mi sudh na mogriach agus ha ben no dunne akam agus is agad an canna bheit sin ar háí mí a mi trí thuair mi ardíide ann I gé chaú go facalí ar a tuúliúg. Cimar ha sin na farachcin. Agus a bhéis sin ti sin cimar ha sin na farachas in na dúne óga ha sin ar bhí tegisk. Ha mi cinn seo bhfuil chuideachcin a cha bheis sin smúin cimar ha sin na farachcin. Ach nuair a chéine dúine seo bhil dúine ile farachcin mar a ha iad ha sin na tost cuach agus nearscaibh. Agus siad héin aha a Janu an rúd amach a Chile mí. Se rúd a ha seán an Chile mí ach ard úlór gaibh na rúdan ananta héin a lórog a dhéist. Agus sin is curach bhfuil a chuúr dói an dói. Burin goin tegisk, Seán a rialchan, Seán briarachas, Seán rúd a haun, ach
ag ddír an lá bhíonn sa ddír gan líon ag suas agus cahíh iad san a garachug agus agus or sé mé héana a bheith ganárachug chane ad héin ganárachug héin agus sinna hánan mar a chana sé an an friéir praxis is dat árachug trohí a deanúta. Yeah, a mi swinni ha well hoku imich ping sin sa mi ha talat ach ha mi swinni na ping a vaket mi join na banan na haket heen le kanan no daif a hauer cruchig le kanan agus gejeda fé sin vi mogel sin go le keelige grute gin je warch do den tuwes doje a janjens kimmer a hanike gan gaan an van gloen no van leor no vo koerse ha gemakuach go sin mogel sin eis go sin je tukkel a hulle dunne kale chané vi kursies dunne se bí a chuirs nach gakin Halloch as na dúne sin agus as na karmen sin a having geif a gruige geif ha pingin gema eintje nach sin jo nach go begorgen jule wiepstroch an is mogelle de hele. No sin fakel han sé luch sin fakel hugin luch agus an dói sto go tíon bh hí gam hoog an de mansach spin hin max trohall is dat een gardig is ik undunje chileg maar gon bieg sinnne ha me sé farkin is dat nu de hiige de as fémi sin je hoú jou an nu gardig an nu de hiles na dune seo agus or ga wie ja mis ha sin bulteach a vi kaie eet ó ha oprichen nain ha sein ha karmen agus ha meerveloch ha faas ach ha u kerschodoogfeit maar hou de viallandje no ginille a ga Gaelic het agus na gelukkig lachig maar vaar slaier en opper agus go je kurloog as sin sa je kur faaltje de sin agus na a Gaelic agus een gene Shaarn an is misse seach den napi a ha an een film Gaelic no ha mi an Gaelic. Ha sin gemakutermoch a féri le an vollen gemoor de gúne agus fére van well charró ko újoch rí fréir ach sé bheith gema fask fréir as an een fjousen noch sé Miles Horton henne we hier gobers na Highland Institute in Tennessee as weis na gober a fichen ní skill nítroch a hors gnne dunne bach go geale agus na dunne bo due as ik nu Jace bij gober choí Rosa Parks le sin nach bij hin jou agus wat gaswarig mar ge kommen noch wel om soelkammersen a weisnig ra gin eens nog to in program een liter och ile was ken Amerika genau wat de geld in opper de Unie is dat wat de kan menu show jivu opper agus ken sin fi agus nu de haune huf na Gaelic agus ha mir sin eiken trup na Gaelic dune had de Chinesteach go Gaelic agus had an kavoer een doelgen fe doper. Gebech om maas a ha Gaelic ha kun jo fius gebech om maas aan skillen tjegge no skillen doenja agus had de kann ook ga duur me ober wat ober de Jalten go agus houtal well is dat dan een doi ha sin kunnerstoch maar ha sin kroche Gaelic a waan den leid no fius le DYW get je program skonjal sin a brosnig doenje vi smounchen me je naam die tjaach. Nes je sta J hanna DYW ha isakse ha isakamse ar stocha nach bí a hule dunne a hirig sin. Ja gejade sé DYW a mi switch nach kusa an ha mi switch hasin gematik fein de 3 litrichen druil ha me canorí Canardson bí ha go vil rugin ke DYW developing young workforce ha Joe Hens gun fiú an chom an project a janu an skulsen bí en draste ach sé kunnerste le sinnen koni sé joch vi feiken gúne maar rud eerson op a waan maar rud has jo kroig wokobroch e waan economy sin nu ha 4 mín egalig a vi jo kroig dunneersen a vi nan teacheren no eersen a vi nan kruderen ge ha norig sin chokutermoch agus ach gose je ha vol mé vi kroig gúne agus gúne smaan gúne mar komesoch kiawoch an dói mi vogel an an dói hat far mi Johnnoch séú an ard an nei annechaarstes an nei eintiernes dunne ha kéters an soúl na seare janu so mar sin ru a ha mi gema mochhuiid féimi sin keinige an konir kin agus sinnne dó as gehort and we make the way by walking ha choíon skonjal idir frier agus horten a vollen do Union borgéine agus ha kujin de biakenake ik dé gan ma ha mi kréit grotori gunne a jalwahig curriculums an sarvahas jalcher frier gemoor agus en ru ha stoche nach hele vi cho go méen sé nach gosin a kal
seallag chomhradachachs crickimars an sarmhaithis má sin gheanú mar rud san duine airchaig seach san boxichin nó dúine i líanaach. A curriculum sarmhaithis ghealíadamh amachid an dachuit a thuh bhí Jennifer Dúne Díisiil son a bhí gopar and developing the young workforce and a positive destinations ag ceann hail na hat facail na hartscoile ach cuideoch go bhfuil mar farst Jevinioch cutermach gen thuúil agus gan choirsnach go cíad a choirsnach as mócha léir súdanach agus sístfach na crunne agus thula cáil na sin. So ha mis munig cha darút goma cutermach an a curriculum ach fó chealaigh Gaelic acinne Dé de bheachsa a thuh bhí mar farske choirsnach no go dé a toco choirsnach an scoil an ro hé an sas an de immersten sáiste at sa bh héna chikas go bheith a ein jiffer a thuh choirsnach agus a lísaigh codaman agus stoch a cruúcha codaman son Gaelic a chhlaachcaigh. Go dearad fan na fíorthoiseach bheit me se agus ha mí gema tolite gan de curmíá sin duine seo ar bhí has beo ach mis swintin an cóí ar stocha féin na sá éisianpurin as na seo de hanig roiin diaar mach goil nach marin a bheit an perstrí agus an ruúd ein diaar bheit chomór as a scóil sin san blionnigin nach se ruút a reinine imain as a scóil san blionnigin agus bheit sinna tuairst seaigh ar cultúr an Gael agus ar canan an Gael gan gillian ága as a scíide. Ha mi cén go má má go imime dáigh na níanaan an isise. Bheit sin riomh mar US put an ddíbe chóir teaching Gaelic anú. Agus mar sin chaimi sé mé hé an sas gomór an imein ar scas fa mé go chuigh gan áhaid. Thug mé sin dearbhút a go maiolch na gíidirnig ag diaar go dearh a sáilde ag croceordan cáilrúmsa agus an an dóis snog háisiigh diaar imein nu bh caiigáilhailhás go agus sin háisiigh me sé ar sca a bhí sáirle agus sinú bheith imein a chuir de gwanrim so bheith gnáidirach go imein anú nu bheith mé an scóil. sé fit eile cíalach ucht a bhí tucail imein tucail a chaman. Jé, si rud a hain chanéime sé dóanú dat ddíach ar scas go bhfuil mis min fé mé bhí códa grú tain mar hítear. Ná bí deanú dat ar ddíach ar scas go bhfuil far chun bechóirgúcht i dheanú ach ha mis min ha cutarmach gon deanú rútagan. As léna Gaelic ach as den é héin ha cur go mór rí de bvé héin agus ha torst mórin agus únan ha torst úne rút a chur godá ach how deanú jiffer de gúne ága. How deanú jiffer gan na chanan, how torst deanú jiffer gan na scóil fad, bíú sealtain gan na teaching éile agus gan na scóil éile go bhfuil áte ag Gaelic agus é cultúr na Gaelic an an bé an an dóid éile. Agus rud a bháin de hitir úr san bí deanné choúas a suúrin gút. Dean rud a ha corda grút hain, cumadá leis, gós a húna heh imein, bha mí cuide héiles níméin an Lewis agus ha camnach Lewis a cor chuig blana díag mar club ina bhí ganise, hánig sin amachcha scóid néáil agus as an skianoch skippen an ban i camnach den Nílen stoch an skippe a sidilchail och an 10 bliana as a spórs. Agus ha mí féicin sin ach cuideoch fiús scáil na bhacha an donéidir fad cumórala i main agus cuideoch leis a Gaelic so. Dé na príomh ruútan as cuitimicha gotain a thuh a bhí tocail a choirsnach agus a chhlaachcaigh imein ar son sinna dhéanamh. Dé na príomh faoingan nó beachcha na hacha miúin sin. Well sé chiú de hain imein agus Gaelic adul rí chéile. Ik gu naim wat chahór nach an cléch agus má bhaid na géil ag an náig am na blinúr sé imein a bheit a chuich. Áis bí fan Gaelic go brein sé fears na héan muí dúfi cuí bad noch chaber sé imein a bheit a chuich chu fad go de brin Gaelic. Agus an nimime dói han je mór in choirsneoch in fern de waar in jemein ik nu neim se waar a Gaelic stoch a ddíach as níl skier noch agus haalse goide ach han da choirsneoch go má cácht chéile had big a chan na bannen gannu láger an an imime dói agus sin rud bechorgein a bhí taring vo chéile sé so goele bli chéile idir imein agus Gaelic suing gan da choirsneoch nearste haring och chéile agus sinnne haun agus kujoch leiske vil go steetje as a groter agus an se ganen ha mis münchen get
rud mí chéalach a bhain Guinevere geclachag as an dóis sin ach chuideoch ha tors chum duine úr hosteach na Gaelic toid na fás a ha tían alna me na drásta ha tían fó scoiltin full vi na Gaelic gehar is a cheimni jazz ha mis münchen gewil sin na tachars na immersten ha min sa le buien ha mi ru an blinchen immen chollem kiele há sin le imagin is san ina bhícha dhéirin Spleid. ach an nuair sin háí sin a ruí spleid ag go dearre nó fío chom ach bheit sin na tos chom de gúine ága a bhí a chhlacha gála an teocht dáid gomáine orma charó sinne agus cuideoch bhí féicin héirí go misneachchas a haiad na brúna a chan nach go héin agus an dóid is a bhí sé de chhlacha an canan agus a cliù bheit sin cho brosnahol de tòrr írág a goharaid ach skipin na banach in go joch in na Janu léfa. Ach an sin hosi Janu farpa sin snoigri. Ba mi rief dós J kom na Gaelic a right house Janu kupen na konje Catchville nimmein nach. Ach fi mir agus stástoch ik dal Janu a huf agus tein vorge korna geeltoch a rief vi go teiko go kupe in na hoige van a hosi sinné. Agus tein go skippe na Gaelic goharai agus gan na choirlichen airtían agus an dúis horsach dúis na Gaelic a sinne an coní tors dúis a chuúnne sin gúpa héin an chuich an canan agus sinnéir brosna agus. sé Jo féin go ha sin go bhfuil an canan ceir go cuaach canan cluiche ceir go cuaach sé géim héin agus scáric go déir go lá agus cuideach gása é bh thuúh na scála ha chocuteach agus cho tucarach a bhí tars na scoiltean de chéile na scolar an ácha na cluichetar an ácha de chéile agus leis go raibh a frí bhíon ag cuchpa imime na háice go bhfuil ulatar bhí na Gaelic ha déanna difer bhór ha mí sméiniich agus fír jo chom gaibh a bhí clach go canan an na suúich choid a Gaeliste van na chlas. Gejarre sin an ru a haun agus ha go leor cho ná imime chuich tro bhébo ach sé rút a hasánna mín na dúine ága tín cáha agus go haar féin chum bhí chuichan éis skippinéile agus a bhí ha me go leir bhí chuich le a chaide nach chan dat na searna bhí donna chuide gan nach chéúheolch agus brach go thskeif a ché da go bhíil Gaelic agus hat a fas go farpa seoch me na Gaelic chuideoch féimi sin Gaelic a bhréin or hasna gurín dúis agus ha farpus fáin. Tá sinna céile as gona faoin go bhacha mé dúin na banan acad an na Chile mí agus go bhfuil sin inéisiá rí cutíile. agus go bhfuil sin na gopur ag ide na sáice ag ide ceircho imimeí agus ceircho cuachgach. Go dearh bheith chuide gin ó chin tréise bheit de canúm sa óhausadeach be on dunne fallé a sin go mar sa hyperindividualistics. Gan me chané líide há dunne fallé cutermach a chaneal dunne fallé cutermach asúnes dunne ile. Mar gin bíag féimi sinne bhí féimi sin céinige go bhfuil dúine ann chu beágan bhí sem J Alex an éige gur dúine se alienation nó dehumanization ar deanú ar an neach fallé. Féimi sin céine go bhfuil dain agus go bhfuil fáach éneach agus go bhfuil cutramach ach had buach nas cutramiche gober mar choirsneach ach féimi sin teike horskeif a cruúig banan as a cruúig céinlichen staiven. Agus sé sin daim som mé go mat pró as an ober rein mí le sin jemein. Ach stoch an sem vacation legad Gwen nach ik dé grúd chan sin dat janu na bheachste a sónate a húf stoch go bil bu bhór horster dúne a chat a réime sé díomh a chrúden a me se smidjin i jannig féim agus a bechoir hí tachart cliù sin na hana húf Chile mí le cúpa na hoige mar a thuúst mí bha mé díomh a géirí gon begin lehéid de cúpa na conne a chus nimimi ná agus raimime agus nunrúd 4 million an project eile ach am ha ir cordigrí tórgúne sin videoún be goid Gaelic go leor far bhfuil mí cacha de crimacin bege spórsal land spórs. Rein mí ar scas goú ún chordagrúm da goú mí smin go bege fémal gósa mar hitir ach agus interesút me ha cordigí dúne léfa ach chat rein mé ar scas goú mí smunhin bí seo sonne a smin goú go ma fáiseach gon bechoir in lehéid bheán agus sin ru a haun agus so ha mí an cánig go mar go bíag in midisle hugam dóid. Jealasach agus cruúchail. sin me dunne tí hugam sa ó. Jealasach is cruúchail. Ja, ha mí jealasach is cruúchail, dunne stá mí cruúcha grúdan, ha mí cruúchagus cruúcha as únan
ha má go a bhí a tchéine gur unrúd an áte imig project ile ach sinrúd tá chuirde me nó baracham san drás ag fá mába. An chora mána bhí a déala go dtí thula údaras, thula ardscoil had a líomhraigh fulam tribhína Gaelic, chuideach a bhí scoileach fulam dul hiúnsaí, bheit mé choforsnach go mé sas, Jenny becan ober le íscoil, mis roméig fá mába ach chuideach a gobar an compáisteachas lua inise, chuideach trandríach acham far a bhéal sinne pút a Gaelic dul hiúnsaí san duine as na scoiltin fiog na haaba agus ha mé chomáteal, go bhfuil an chom an isis sé céim go má mór a sin. sé céim go má mór agus a mí suúte nach sin deanú go leorhé agus má hain go ina scóbhíh mac léan san héide cha mí canolaí inas fan hunne chanéisina deanú go leor as a seo. sé rút mór a hain a rá í go bhfuil scóir san bí an an éas a céir go éas a si an nábe ma ha fitigisteach gan na béan na chláama acha súlan gaibh Gaelic i dheanú go ardíre áte sin albe sé rút scanne lei sin. Má hén. Céist mé dhéananig acham sé dé a mí dúil go bhfuil seo ricir sa dú mar ha ach dé mían a hácad ar son film tar bhíonna Gaelic as an áiriteach. sé míana a bhíh achcamsa gumpi go fiidirneoch lentenoch bú trí 8díag. Ha mí smún sin bh cheá gacinne as nóbracking ag fó mába, ha sin móthe go bhfuil cuidte ardscoiltin a had háas de strí gus lentenoch cearsta horsta duine ága. Agus deara ha mí smún go bhfuil sinna torsbú ar misneoch agus an choramach a bhí cuaí súil na Gaelic, mar a thuúsméir na céir fiarsten a haid cool curriculum san sarbáis. Agus lei sin ha mí féicin go bhfuil chom an má ann stocha as na cúsparin nó stocha na ruúda na dhéime sin anú lehéid úne teik, Universal Support Time, fóm socialte PSE, Cléú na ruúd na dhéime sin hás líomhraigh thuús na scola. Nu an géin sinna chhlacha gur san bócaigh I léasacha de gúne. As nas ardscoiltin há chláan ama há taintse, há acarí cóúní anú agus cimime ha a cumórían ar far bhfuil thuútainine dó. Ach I gurú ná há cóir ag na dúne ága agus sé chabhórnach hí drút a hán sé fólam lent noch 3 8díag. Bhís réidir go bhna puin go dula go imimeí agus gúte sin program ile I dhéanamh díireach mé join na míin acha de sin agus a curriculum 3 go 8 go deire hatá ruútan imimeí ann agus chum an cnuasaí gún ule é dé gúta sinne I dhéanamh. Cimime a gúta sinne a bhí chu cruúachas chu dealaach dútain a chur fuasclaich éiad an jeireh chéist. Eòghan Stiùbhairt mór an taingur san a bhí cáil rinne dú, há a bhí choínteneach a bríonút agus Cluinnidh ach an drasta mór an taing agus tíí a drasta. Cuiteach má hainghór de ghéin mar Jeremid bhá teilt media a ha Gairigh teich agus stúrich fáte nach a thurscá tro sré a dhá ar fad. Ha sin a bhí géisiochí ceol bhá skippe BA Gaelic is ceol tradiisianta ag sulmarostig. Agus cuiteach teing don túlmhór agus cáirlinn na Gaeltach a haar múnechaigh a chuidir cúil atas. Jin cínteach an leinsibh go be cáitim feisibhir pod chrúlaí agus cudthúcin beachgan mún Prògram seo eins na mian an socialte. Ha sin san clúintin bhuaibh. Tain go dhéist san éisteachtaí atas.